فإذا أضيع حكم من أحكام الدين وأظهرت معصية قد حرمها رب العالمين لم يقم قائمة ولم تقم أي مظاهرة في البلاد، فإذا ارتفعت الأسعار أو تأخرت المرتبات قامت المظاهرات، دليل على أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الدين، يرغبون في دنياهم ويسهدون في دينهم، فإنهم إذا فعلت المعصية في العلن ضرت أهل البلاد كلها، وإذا فعلت في الخفاء ضرت صاحبها فقط. Tatkala apabila hukum-hukum Allah sudah ditelantarkan, kemaksiatan dikerjakan, bahkan disiarkan, kita terkadang acuh akan hal itu dan biasa saja. Tapi ketika terjadi krisis dalam ekonomi, gaji telat, ekonomi menjadi susah, kita melakukan unjuk rasa di mana-mana, kita demo di mana-mana. Perkara dunia kita sulit, kita tidak terima. Tapi yang berkepentingan dalam agama, urusan akhirat kita hancur, kita diam, kita abai. Ini sudah jelas menandakan kita mendahulukan dunia kita daripada akhirat kita yang pastinya di sana kita akan berada dalam satu tempat yang kekal dan abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasfah wa ya'fu في حقه وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau selalu membiarkan, memaafkan orang-orang yang salah jika berkaitan dengan pribadinya, jika berkaitan dengan dirinya. Tapi kalau berkaitan dengan hukum Allah, jika berhubungan dengan syariat Islam, ada orang bertindak salah dalam hal itu atau menghinanya, tidak ada satupun yang bisa melerai kemarahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahli zaman ra'au madahir al-fasad min al-riba, min al-zina, min kulli madahir al-fasad, wa lam taqum lahum sha'ra ولا مظاهرة لله سبحانه وتعالى، بل خالطوا أهل المعاصي وعزموهم في بيوتهم. هذا استوجب العذاب كما وقع في بني إسرائيل. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبي من أنبيائه أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك قرية 100,000، 60,000 من الصالحين، 60,000 من الفاسدين، و40,000 من الأخيار. قال فما بال الأخيار؟ نزل بهم العذاب، قال إنهم آكلوهم وخالطوهم ولم يغضبوا لارتكاب محارمي. ما غضبت لله سبحانه وتعالى. فلما ارتفعت الأسعار خرجوا في المظاهرات، لما تأخرت المرتبات عليهم أو قانون في العمل خرجوا في المظاهرات. إذن يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، يؤثرون الدنيا على الدين. فكيف نرجو نصرة رب العالمين إلا إذا نصرنا شريعة سيد المرسلين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian beliau mengingatkan ahlul zaman, kita yang hidup di zaman sekarang ini bungkam, diam atas aneka ragam kemaksiatan,
Riba terjadi di mana-mana. Perzinahan terjadi di mana-mana. Tapi mana ada dari kita melakukan demonstrasi unjuk rasa untuk kemaksiatan itu dibubarkan? Tidak ada. Tapi ketika gaji telat, ekonomi sulit, harga pada naik, kita melakukan demonstrasi, kita unjuk rasa. Tapi ketika hukum Allah dipermainkan, semua kita pada diam. Inilah yang mengundang murka Allah kepada kita. Bahkan terkadang kita bergaul, berkumpul dengan para ahli maksiat, para ahli berzina, para ahli zina, orang yang mabuk kita gauli, kita undang ke rumah kita. Kita tidak nasihati mereka, kita tidak tegur mereka, bahkan kita bergaul dengan mereka seperti biasa. Ingat apa yang terjadi pada Bani Israel. Satu kampung berpenduduk 100.000 dibinasakan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 60.000 ahli maksiat, 40.000-nya orang-orang baik, orang-orang saleh. Semua dibinasakan, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanyakan kenapa 40.000 orang soleh ini juga diazab? Kenapa mereka juga kena siksa dari Allah? Karena mereka membiarkan ahli maksiat dengan maksiatnya. Karena mereka bergaul, kumpul bareng, makan minum bareng dengan ahli maksiat tanpa ada amar ma'ruf, tanpa ada nahi munkar. Mereka seakan ridho dengan adanya kemaksiatan, meskipun terlihat mereka adalah orang-orang yang baik. Makanya mereka semua tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak sekarang yang mementingkan perkara dunia, mendahulukan perkara dunia daripada perkara akhirat, daripada urusan agama kita. Kita melalaikan agama kita, kita mendahulukan dunia kita. فإذا تحققت بفسق عبد فلا ينبغي لك أن تصحبه، ولا ينبغي لك أن توظفه عندك في العمل، ولا ينبغي لك أن تدخله إلى بيتك، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. Kalau kau sudah yakin akan kefasikan seseorang, jangan kau dekati dia, jangan ditemenin, jangan diajak kerja bareng, jangan dibawa ke rumah, karena tindakan itu seakan kita setuju dengan kefasikannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menjadikan seorang sahabat melainkan dia adalah orang yang beriman, dan melarang kita untuk agar makanan kita tidak dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa.